10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, bravo, le. En krop. Ne še danes, si rekla, praksa še ne. Ne danes, ne danes. Samo ne danes. Ja. No, v tem mladi ni pokazal, kako se jadra. Te niso vsi tako mladi. Po duši vsi. To pa je, da. Po duši vsi otroci, drugače se ne igrajte. Da, ja. Ti sploh še dnevno povajamo tebi? Ja. Sploh kaj koristim, da vidim, da je. O, včasih je fajn. Ne vem, kaj šustim, kaj se gledam, tako nisem mogo treniti. Slijepovi se mi je bolj zategni. Nije brat. Da, ima take veze, svinjakovske veze. Ali se ne gleda? Jo, je. Proti sjaka. Po nočnem vetru sam na šlo voda. Res je nočno. Zdaj, nekaj krpetam. Tu pa je švoda, ne bi desni.
Pauza. Čik pauza. Sliš, kot kamionarji, ki morajo zaradi tahografa počakati. Ja, glej. Pa veš, v neki, kaj si dal čez boje svoje. Zdaj bi si to naredil. Javno sem nim, ne? Ja, to bližje. Če si muskularen. Ja, absolutno. Leš. No, bo? Kaj? To sklapa, vem. Nima časa čakati. Zdaj se mi ne da to čaka. Še studi pa. Mi daš gor. Rodič pa nori. A to je ta prvi krog šele? Jo. Ja, Te bo drugi bo hitrejši. tale še zdaj bolj hitro. Ja. To je za svetovni rekord. Gledam, je to prišel v tej. Jaz sem se hotel ogniti, veš. Jaz pa tudi. Ja, ker ti imaš prednost, jaz sem hotel za tabo. Dobro, vsi smo oba. Pa ta veter. Moč vesi. Baterija pozabila za mene. A to je za crkven tej. Brez veterja. Ker te enega pišata, res ne. Andrej, greš ti malo vazati? Kaj? Ja, Je prepočas za njo. doktor ti to ne.
Kaj? Tale 6. se mi zdi. Nikolaj. To 13 fertig. Evo ga, čelj meter, da. Ja. Kaj dol ne bojo, ja. Ja. Ja, ne. Ja, lej. Ja, zameša. Zameša, ampak zdaj je pa res brez veze. Evo. 171. Jaz mislim, da je brez veze. 6 plovov, še 2. Ja, dobro. Lej, sam tole je res brez veze. Lej, to je živa katastrofa. Bom priplaval tu sem. Ne boš. Prvoslov, ja. Muka. Lej, ko si ujel nekaj. Bomo prvoslali. Jaj, kaj bi dal za nekaj? Kaj bi dal za nič? Kaj? Rekaj, kaj bi dal za inšpejce? Pa za veter. 68. Konec. 181, konec. 40 konc. Bravo naši. Pa mi le enkrat uspel Nikota odžagati. 41. Danja, tole bo fotofiniš zdaj, lej. No, kdo bo? Drugo, lej. Danja, ne. Izbrisani. V vsakem primeru je Danja. 2 centimetra, dobro je. Ugasni, jel? Ja.